Nepal long non next prime minister komat lo keman poke. Haladak non interim government si salam ponji pu engke interim government phan haladak Susila Karki aphansi next prime minister paman ponji pothema alangke corruption ahin ekcheta ave lapenang litum chini lo gedi non Nepal long prime minister ave hada KP Oli Sharma ta corrupted pigamat haladak munitum protest tarik narkepen sirkep September 8 and 9 arni genjet po protest pa duma angton prime minister ahem da free lap parliament da free lap engke haladak pan katnang lap lo hadak prime minister dum tala sinon hadak jara sarkar da be sinon interim government si ki salam ponji pu engke interim government mane ko pilo tang than po engke haladak youth tum hai genjet a protest में दिखा के दो जनजेट माने स्टूडेंट्स पेन यूथ तुम के सॉन्ग पना ऑर्गेनाइजेशन मते लातुमा प्रोटेस्ट पंसी जनजेट प्रोटेस्ट पुसी आमेन की इरपन अमला तुम आंग टोंचिंग वाइलो जबलो इतुम करप्टेड कैंडिडेट अमुनित अफांसी प्राइम मिनिस्टर सलाम पनांगजी पमला तुम सुशीला कार्की अफांसी लातुम के सेलेक्ट पन लातुम के चिंग वाइ हुदलाम त सब सँग पर्जी पर्लिक छ हामीले सर्वसम्मति रूपमा सुशीला कार्की ज्यूलाई ताली अन्तरिम सरकार बनाउनको निमित्त सिफारिस गरेका छौं एन्टे सुशीला कार्की कोमात लो सुशीला कार्की लाम त रंठान पो असोफ्रंग लांग नोहाल दा इंटरिम गवर्नमेंट से सलाम पंजी पे इंटरिम गवर्नमेंट माने कुपित लो ला सोलाम दा चिनी ने बांगटा दो पिजी मिने लासी इंटरिम गवर्नमेंट माने टेम्पररी गवर्नमेंट फांसी इंटरिम गवर्नमेंट बुपु इनके हाला दा इंटरिम गवर्नमेंट फन अंडर दी आर्टिकल 76 ऑफ नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर elect उनमते प्राइम मिनिस्टर पादोपनपन आमा सिनोन सुशीला कार्की भांसी प्राइम मिनिस्टर के सलाम पंजी पुइन के इंटरिम गवर्नमेंट को आन अपर फानो के दोदो लादा रंगठान पो लांगो इंटरिम गवर्नमेंट के परमानेंट गवर्नमेंट वांगबे को फान के सलाम लामा गवर्नमेंट भांसी इंटरिम सरकार मत इंटरिम गवर्नमेंट बुपु इतमे 6 month अंता दोता है मते 1 year अंता दोता है माने अकिमी जे फॉर्म फिटिक है अकिमी सरकार मते प्राइम मिनिस्टर मान मितिक इंटरिम गवर्नमेंट सिपादो दो नोना थेमा दा प्राइम मिनिस्टर वेदा प्रेसिडेंट चंद्र पौरेल पु प्रेसिडेंसी हालादा सोलाइबम नेपाल भन सोलाइबम इंगे नॉन सुशीला कार्की भनसी हालादा प्राइम मिनिस्टर सलाम पंजीबु सुशीला कार्की को मतलो अंटन ए टू जेड ने डिटेल्स नंग थान पो इंगे इंडिया पेन दा कनेक्शन दो इंडिया पेन चेमियो इंगे मोदी भांता रोपिक अलंग केरो वीडियो दा पकलांग पो लापेन यस सुशीला कार्की आर्टा क्वान लो के चेंगला नंग थान पो हेम कोनार लो लाइ डिटेल्स नंग थान पो दी सुशीला कार्की के इनुट चीफ जस्टिस नेपाल लोंग फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस के मान चेंगबांग लो सुप्रीम कोर्ट लोंग माथानो सुप्रीम कोर्ट लोंग चीफ जस्टिस वुमेन हिनपेन आरलोसो हिनपेन के मान चेंगबांग हेम कोनार लो आर्टा क्वान लो पो सी 73 years old 7th of June 1952 अनिंगन सी अमहांग के ठेक बिरत नगर पु मोरांग डिस्ट्रिक्ट पु डिस्ट्रिक्ट लोंग से अहेम दो व्हिच इज वेरी क्लोज फ्रॉम इंडिया बॉर्डर पंचते बक ओला मोरांग डिस्ट्रिक्ट पु कोचिया प्रोविंस लोंग से दो दे कोची प्रोविंस ना लो पुलोते ला इंडिया पेन बॉर्डर दुंग हे लो हालादाक लांगोय हालादाक के इंडिया लोंग सन महाराष्ट्र थ दी लसन स्टेट पु हालादाक आसाम थ मिजोरम मेघालय सन स्टेट पु अबे हादाक प्रोविंस पु टोटल को अंतलो प्रोविंस दो नेपाल लोंग पुलोते नेपाल लोंग टोटल 7 प्रोविंस दो इनके कोची प्रोविंस के वन ऑफ द प्रोविंस ऑफ नेपाल इनके लगे पिने नेपाल पेन इंडिया बॉर्डर पेन चेते बॉकेट व्हिच इज अराउंड 25 miles back से दो थो चेलो ए के लद्दाख से अहेम दो विराटनगर लोंग सी सुशीला कार्की अहेम ओके लाने चिनी लो इनके सुशीला कार्की के अक्लेंगसी लो तो अहेम पेन है टोटल बांगट्रॉक्सी कोटिंग जिरदो इनके लद्दाख पेन लतुबंग बोंग अक्लेंगसी बांग ओके इनके सुशीला कार्की एंते को आन लो के चार्ली पुलोते सुशीला के कार्की के चार्ली ओंगपिक सिस हाईली एजुकेटेड वुमेन इनके लासन भांसी नांगजी पहला दागमुनी तुम लासन भांसी किरी इनके करप्शन हिन आवेक्षता करप्टेर मुनी फान लांग सेलेक्ट पिक लहाई को बीपी दरंग थान पफ्रांग एंटे सुशीला कार्की क्वालिफिकेशन को आन लो के चार्ली दो पुलोते सी से हाईली एजुकेटेड वुमेन के चार्ली ओंगपिक को बीपी ला डिग्रीज दो रंग थान पो सुशीला कार्की के चेंगबांग के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी पेन बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स चार्ली लो लादेर को 1975 अनिंकान इंडिया लोंग वांग पेन एमए इन पॉलिटिकल साइंस आ डिग्री कंप्लीट लो कोनार पेन नो पुलोते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पुदो इंडिया लोंग कोनार लो दो पुलोते उत्तर प्रदेश यूपी लोंग दो हाल दाग पेन
MA in political science political alam ta chini pik political science subject per master degree ta kuri tang do ingkela swap phir ako Tribhuvan University Nepal long ako chedam thujulo konalo la Tribhuvan University do plo lage Kathmandu long do Nepal Kathmandu ke Nepal capital okay hala dak ako LLB by char lilio master's degree in political science MA in political science char litanga phir ako LLB by degree entulo LLB by char lithulo inke 1978 anikan LLB ta alang cepat jutlo ingkela sopit alang as a teacher ta lo than lo athema lango lo charli degree la hai pan ki ong phit ke pini sonda ke claim nang ji mati di la hansi dum lo charli limati ingka phit as a teacher ta lo than lo career starting bang lo de Mahindra multiple campus dharanpu I school long si alang as a teacher lo ke than pangcheng ke chenga career ente apenan malo mate komantulo chibia polote apenan aphan ke chetong la tum MA Charlie Bomb hu dela MA in political science dak India long Banaras Hindu University long Charlie Bomb char dak si chetong Durga Prasad Subedi pu amunit phansi alang kedu ente hala komar do polote alang ta Nepali Youth Congress leader lango Nepal long ta political party ong pigde sini than pola communist party ta do lapen la Nepali Congress Party ta hadak do hala dak youth Congress Party leader aphansi alang ke do inke inut pinedo asupodo okay lani clear lodi inke phir lo than bom huta alang pinini protest lahai do polo te ke chokche hin ke support pik tha inke people's movement pu 1990 aningkan isi panchayat government hala dak Nepal long pavidet phanisi movement do protest do hala sota alang she took part in that protest inga phit jail ta damnang lo chief justice man me prang jail ta damnang lo Biratnagar jail long ta beng lo lahan pini phan hai la Susila Karki chief justice Susila Karki pusi prang po di jail ta damnang lo phit jail pen jok lo kitab lai ta tok inke kitab hinni ki tok alang whole life long hai inke phit 2008 aningkan bangke she became the senior advocate in Nepal Bar Association Nepal long Bar Association do la advocate tum hai la tum association long senior advocate man athema ning than budi pom ben LLB degree ta do inke advocacy line ahin pan dam thuli lo advocate kam by claim lilo inke senior advocate ta man lo inke so fit 2009 inikan bangke she became the chief justice of Nepal mathano Nepal long first women chief justice ke man chengbang lo Susila Karki hello inke lason alang claim of chief justice man me phrang da experience hai donang pik mati total alang ga than 31 years ta ho advocacy mate as an advocate kami claim na parju palang ki pola ma sapsu ni than chat pensi na paklang po themala alang interview a videos nang paklang po news 18 tum interview ke enpot nali tum han paklang phan ni sapsu paklang po lang I'm a judge. Yes. I don't know politics, you know. Ji. I work 40 years as a lawyer, Right. 31 year lawyer, and 10 years I work as a judge. Right. and the former justice Susila Karki alang chief justice chowai huta strict pick tho mane corruption hin ke langsiun e palang wardi ki pilason ake the case adi pini ke sob do pick tho inkela corrupted tum han ke ang ton bhan ta jail beng lab amar la jail ke beng pot hala da sarkar tum hala sor ki kepioli sarkar do mati ke langsle tum da do pick tho la mane lason akhainu chief justice ki bang pusi purong la tum corrupted mani tum mati corrupted tum han ke hala tum support si claim pini mati inkela bang yok phana support pi tho corruption against pick corruption chok che do plote ang tor bhana jail pa beng lapti tho inkela son amar ang tomla minister me corrupted pick Nepal long aphang benta amar kopilo claim ke impeachment ne hala dak parliament lo hadi chief justice of Nepal phan paklui phan polote impeachment pinangi vote yong si ong olo muni tum support do olo polote through impeachment by impeachment paklun mane pini chief justice phan ta pa dismiss un angke pa dismiss phan body pick hal dak sita munit tum support pick tho justice Susila Karki phan athema alang ahok pe rehin ki chok li mahin mate corruption hin support pe corruption against the do tha phrang ben amat body pick hal dak corrupted sarkar tum hai
di korupter government tum paklui phan bori piklo sita paklun edet ingke phit arta ta dubom lo ingke 2016 ingkan bangke alang retire ra phita ad hoc chief justice salam bom ingke phit 2017 an bangke ko alang ami thang se resign to he 2017 an ke mane total 31 years to alang mane la law hin mate la advocacy hin hai mathanoi an ke charli ke ong di a degree an lang political knowledge do masters degree do political long ta ko LLB ta kuri chief justice nepal chief justice taman supreme court long mathanoi la an ke charli ke la sona munit sinangji pusi la genjer hala da youth tum hala da public tum ke select mati la justice susila karki phan inke lang language ta thego hindi ta thek english ta thek pik inke are bhai chief justice ke mani phan english se thek bek rang jimati inke english la ta fluent pik arta dolo 73 years an lengelo inke justice karki pu india pen lang chemi o india phan ning dok o inke lang husband a friends tumta do jirpo friend circle da do la pen ame alanga jirpo jirpi da do relatives tumta do india long po inke modi phan ta lang ro modi inut mason leader inke india phan ning dok pik pusi po alang aprang lucharli bom hula गंगा रॉय लाहेलामता निंजे पोना सब सुन पर जीपोरी अर्जुन आपका भारत से भी कनेक्शन है, आप BHU में भी पढ़ी हैं। Yeah. I read in BHU. I have good impression. I still remember my late teachers. I still remember my late friends. So many I had friends. I still remember the river Ganga. Besides the Ganga, there was a hostel. इनके जर्नलिस्ट कारजू इंटरव्यू होते नंगली हिंदी ता निंजे थेक मा पुमा थेक पिगालिस थेक अथेमा निहेम ता इंडिया बॉर्डर में ते बोखेट इनके नि हदा इंडिया लोंग लालू चार्ली फाना दाम लो इनके तुम रिलेटिव्स पे चेंगनो लाहे दो के दाम के बांग्लासन चे दाम चे बांग्लासन दो पर हिंदी ता थेक पुई हिंदी ता फ्लुएंसी दो हिंदी ता एक्सपर्ट होने फर्जी था जी Biratnagar is near to the border of India. हाँ It is only maybe from my house there is only of 25 mile far, and we are also going regularly to the border market. देखिए भारत से हम लोगों का रिश्ता आज नहीं है, बहुत दिनों से। इनके आप फिर इंटरव्यू लो जर्नलिस्ट आर जुतुलो नंगली नॉन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मान लो पुलोते मान अरे फिर कुपिलो के चेंग सिगे क्लेम पो आरजू अमर अलांग कुपिलो के थाके एकदम आरजू में अलाम है इनके लो थे को मुनि तुम मते हाईली एजुकेटेड माने एक्सपीरियंस दो ओ मुनि तुम के लाम निंजे तार जुदुन में मेदी इनके अलांग कुपिलो पुने पर जुपारू था be your immediate focus, ma'am? Immediate focus is first of all the boys and girls who died in the movement. We have to do something for their sympathy, cool their parents who are very much, they are in misery on the demise of their children. And next thing, there are so many their demand. One demand is successful, Prime Minister have resigned. That was the first demand of those people. And the next is they want to remove the corruption from the country. And there are other things, many things, but that can be, the other demand can be successful only in that position when there will be set up the government. looks is very inspiring na pen hala da amuni tumta Nepal amuni tumang to Nepalis tumta Susila Karki Justice Susila Karki phananing dokpik athimalang ke claim ke dama phrang pana record me pik corruption ahin awe corruption atum phan mate corruption e claim tum phan ke lang select pik aphrang menta la so joine si alang phan ke select poning ke langoi kaita neta puverlo inut prime minister mate ke the leader mate minister mate इसी डिस्ट्रिक्ट पुनोय काउंसिल पुनोय मते यदि इसी कंट्री पुनोय के सोलाई फान मेसन के चार्ली मुनि दोनांगजी बुखाई तने तनिंग जेबेलो इनके लासोन सेला तुम देखे क्लेम लाथेमा लांगोय जस्टिस सुशीला कार्की के चीफ जस्टिस नेपाल के मानतांग सुप्रीम कोर्ट लो चीफ जस्टिस लागे ऑलमोस्ट लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क लाइक सुंपिक लाहाय के मानी फान के दी इनके लान था के मानतांग लो हिंता अरे नंग इसी कंट्री सोलाई पोते लो एंड ऑर्डर लाम चीनी बेक नहीं क्या लांग LLB नॉलेज ता दो
Oke, lango degree do chok ta chok chede, alang experience lango ni kata puber lo si. Kaita itum bangjok phano koson phano select nang ji ke mission sarkar pa doji mate isi administration hin permission ni puro kaita highly educated amunit fully experienced ke 2 minute fansi ni tum select nang ji kaita anke hala dak a citizens tum Nepalis tum map piglo ke select pusi pudam po ni hin penta anke inspiring umati lang alang career hin puno jat hin ta inspiring u di ke thekta do pick fully experienced do 31 years alang law and order la alam da chini do experience do lang adhok tum do sonta degree do adhok tum ke chilo carbing long ke maximum tum ke adhok tum degree ke nam di ke cheating pe la son pa sab to charli po sab so media thing no lai bang po enke muni tum phan palu po enke ekdom bhari ke thek tin kok po enke mo pahai det po jat po enke mo fit bang ke chin lo ke nang li tum ta di asil lason bang kalide nang ji lason kalide nang ji pusala da muni tum ta citizens tum ta lason के थेक के रिफांसी सेलेक्ट लो मत एकदम किच्चू सदी तुम एकदम मिप पिक लो पुसी बुदाम पो एक्सपीरियंस दो पिक सर्टिफिकेट दो चर पतागली सर्टिफिकेट दो चर पाना लेबे नंग एक्सपीरियंस अबे फील लो पुलोते थांगना देखते मुनि तुम के ऐसी हाईली एक्सपीरियंस ता दो इनके के चार्ली ता दो पॉलिटिकल हिंता पॉलिटिकल साइंस लो मास्टर्स डिग्री कुरितांग दो पॉलिटिकल लाम दा चीनी इनके लॉ एंड ऑर्डर लाम चीनी इनके लासन अमुनि के राइट पर्सन लो inut prime minister paman phan pusita inut chief minister puno inut jara minister phan sita hai lason lo pulte ni tum pini akke me expect unpo inge corruption hin avidet nangji inga track record lang sa jat hin ta corruption hai abi ye corruption against kaita she had been raising voice against corruption inge corruption hin alang lang select pig mate corruption amoni tumhare lang select pig aprang benda inge la so joini si Susila Karki phan select inge lagi एकदम selection mip piglo pusi buram point ke doweri mente la prime minister doweri ma pulte lango interim government a sarkar ke lage alomso phanchor la mane 6 month hai 1 year ta hai la permanent sarkar man miti ke sita interim government dolo pulte non la phan select lo mati justice Susila Karki phan select bang ke mip pikhang jang people pulte lango alang mata prime minister do thuver ta hai kalider pulte if not non lango la tumsi komat mara minister phansi select ji ma mate corrupted te munit phansi la tumsi ke wan thu po di la youth tum mane leader phan ta hai mine civil society pen ta hai mine mane corrupted ka ve munit sihala da non Nepal lo munit tum ani hang mati corrupted ka ve kali munit tum phansi corruption ahin damde mate claim munit tum phansi ala da minister la hai salami po da thema la aprang KP Oli Sharma hot ke alang KP Oli Sharma hala prime minister aprang former prime minister mata corrupted pick kel hala so joini ka prime minister sunda corrupted pick la so joini se development ave develop ekti dal mati la si non bange interim government do penala non Susila justice Susila Karki man lo pulote ekdom right person hai mane akemi phase kang wai pensi sarkar lo wan po minister da MP puno ajar ne lai cabinet ministers tum puno lahai tum phane deputy prime minister puno lahai ta sob pilo finance minister puno lahai tum phane corrupted te munit phansi select point corrupted te amuni tum phan ministers wan no pulote kaita itum a dead long country long puno itum district long puno jat long site hai kaita development do po di accountability development puno progress hin puno jat hin sita hai law and order enforcement puno jat hin sita mission po inke non alang mo fit an chuchi det prime minister chuchi det pusita alang adim mission amunit phansi wan po Nepal lo inke do ke do hai ason ne puta gali ang ton muni tumle corrupted la pudere akemi tum da do sita la corrupted tumbange tangka sangka do tar tangka hi jikpo hala ton ba thurun ide la son do mati inke non bang civil society la pen select po akemi ingwai po bipo latun sarkar pa semar po selam po sarkar seramer fit prime minister ka prek phale pamani pusta mission phan paman lo purote mission po sita apor nahi hai development hai phan nahi ke non property hai hala dak ke hino ta du pila thema lango ke chok che dhok ke do hala dak protesters tumte hai bank hai ta bank atangka hai ta bank da free lap hai chok che inke hala dak private gari showroom hai ta sob pahinu lap lage chok che piglo hala dak protesters tumta ni ta chikro indela bangke inke pini mondir lahai ta lo inke di news office tho ka prek building lahai gari sari ta private gari lahai ta painu lap private properties ta son ma claim clearing ji polo inke lahai non recovery phanta apor nang ji mati
इनके लाहेला मलांग आमी थांग आं हुपेन पुगेला Susila Karki justice Susila Karki da ninje ka sabso parju parju tha so this was all about the Susila Karki sabso nang than phruilo komatlo konatlo hem komantuma jotmo pen chenglo a career education la mang ton nang than phruilo lasi ninje bomte der bom podi next mantusi prime minister ke mani mala so apu thak chini lo bolte ne beta nang pipon thupo inge karbi content lo na tuma kimilang bolte karbi content phana nitum subscribe ignon yung si youtube lang bom bolte kimilang bolte inge ya Facebook lo lang bom bolte Facebook page karbi content pudo hala phanda follow deno follow lo subscribe lo bolte nang nitum pirthelam updates di up to date nang dudun po konasi gupi je plang po manang nitum nang chini dun bom po so chetong thurang ni next lason interesting content man thupo la pen pine beta puthang nang nitum chining tum bolte ni fan comment and drop not ni porhe pen video salam po okay so chetong thunai